Curiously pumpkin in her gallop agony. Dust to dust anyway. Če. Šta je ovo iskenjao? Tako stojimo. Radio. Tako Should stojimo. turns the voodoo down. Trns. Malo zavija čoč, što ne mogu da pričaš. Ne možemo na maksimum. A osim toga, to vjerojatno zavija zbog mehanizma. Ako zavija, glasu ne mogu da procenim. Dobro, ako bolje nek zavija malo i onda muški glas. Ne, ovo je mislim... Snimak iz podruma, ono što... Ko svira? Ne sjećam se više, čoču, kao se nije dobaciva tako rado. Letno konceptualna emisija vela čovječ. Da, emisija onako prezentacijne prirode, znaš, da jedan put kao, Onda krenuš. jedan put čuješ to traku i kao, eto, to je otprilike 30 metara daleko. uzorak, da. Uzorak. A tako isto sa filmom. Ovaj film, sad imaš film Šiš Miš radio, čuj. I to jedan puta odgledaš ili jedan puta preslušaš i dosta ti je doviđenja i privatno. Shvatiš? To ti je karakteristika. Kakav su ubiti šišmiša, a učenje dara, jebi ga. Ubiješ ga tako da ćeš napraviš loši film u njemu. To je to i Mandića jebi ga i svrgnemo ga sa vlasti. Črčanski radikalni ljubav. Nema čovjek nije na vlasti, čovjek je samo biznisman, nešto više, ne manje, jebi ga, to je... To je okej, međutim, znači Mind Revolution, Nevidljivi sila je. Mind Revolution. To zbog bubnja i zbog nečeg drugog. Ali stvari šta je ovo? Ovo priča. Ovo priča. Čak su to utekli. Sve vreme je dobro. Mrtva trka. Gluposti, novca. Kroz vreme i prostor. Mind fuck. Who's gonna stop that madness? John Cage. Stop the killing. John Cage. Stop the violence. Reći ću ti jednu rečenicu. Hip postao je. Postao je. John Cage. Postao je. Hypnotizer. Hypnotizer. Postao je. Cunningham. Hypnotizer. Ovaj ima de Postao je. Đubrište. Postao je. Slikara, ovaj je Đubrište. Sudbina. Postao Postao je. Samo što je mrdo recimo potpole. Đubrište. Semafor. Imitirao ljude iz Semafor. pešake. Semafor. Ljudski. U svakom slučaju. Više nego ljudski. Postao je. Sudbina. Semafor. Jedrolja.